beyendeza na Rutaro ahantu ho bampsya dinkuzagumereje nako uwe nasigire kibanja cyanjye umuke kitata yansigire nakugina mfafagane na beyendeza na Rutaro banyite nabita mbita nkati nkuzagumere nakweje kamwe na ka Rutaro kandi na ka beyendeza ntantisero umuntu binajwaraje nindyama nindya ninywa hatireba inkujwara aha bwa beyendeza na Rutaro kunka beyendeza naba ntisere beyendeza na Rutaro ikuza kuterera Mr. Life zo ijo nkabasindiko mission nabatuma mission nabatuma ngo murete sente mwaje nahe baka byunka akaba uki ibibaga mwikije mweguye ibibaga bitari munacikumi hatu akura sahuti boss niwo kubicenga tukumanya boss niwe kandi mwe mugire koraki kashati no turajira ZJ zo plan reka tukoreje reka tubiba abantu ati no yashamaki reka tubiba abantu ariyo reka tubibe nanka ubwo wachasheshe no manyiwe ni manya omugiga byense reka tumwibe kandi ubwo ni mucenga zine bareke babibangambire audience no mugiga ni manya ni mucenga kandi uze yokora amaziga anyo byo tikubasa kubikora tikubasa kore nankara ifabi yakoze Mr. Life zo Mr. Life zo no kigamba uki ati enderi ni plan neje atoko mugiga byense reka tumibe umusayireje eje myanya achashushe yona ni kujumanya nyoni njimanya kama je beto kumanya natambura shazinga ya nataha na rwamurumo nataha shaha emwe shaha mwezo mwazi konka nabanza yarabara mu butawuni nora ines business nyinjo mu butawuni za kanyegaramire za kororoye hato muyaza kuyikowe yaza kuyikomugiye kuraba mu ryo muhando gwa harugura nawe kamushahibi kuruga cyarushesha kukowe yo muka ni hingana distance ya ni kilomita nk'ibiri rwagataho harimo kandi kasenta tari mu kasenta konka akasenta kajyo mukataho nako kenyina kafutura maje bete niyo wakunu Mr. Jensen natambura shazinga hatiwe murumo na rugo sha munana unkaza kwika kuno naye ka shanka mwenda yakukankai yaza kwika kuno cyarushesho weye narara cyarushesho mbese nararaho aho ya kandi ubusurukari umuriro mani tumutagata kachiromo mtawuni henyini to kumanya ifaho haraka shakaniza kubarambuza hiyo arwaka shaka hari mbe nakarabire mbayiza westane kaliya haitwibire wa muyayi kaliya ni arunje hati twakora wa musara utakakurema kashi kuno ushayine motoka zanya awo kino ko kwasa kumkwasa tine motoka boko bona atamburo motoka bad blood zo no wakubasa misorejo bad blood zo wakwembera mission age konkara ifu zo majebet zo nimbenda kuba batano bari kuboha ba Mr. Life bad blood ayibembera mission age tuza kugenda shaha mushanju tuwanja natasha mwenda tuza kugenda shaha mushanju marugaha mbanze mucamire hari nyuma yakashomero kari bereka haranjaro kweshereka hari nyuma yakashomero mweza kushamira aho then tumutegera ebikorwe bitwetaga niki ati ndo muhuro nituzakora tuti boss
twende bikoze so birungi neza kwate tafara kwa namutere tuzakweta gwo muhoro tukasigara na no Zadje. nyine nyondo Bad blood. zo Yebembera. Bisa neto rakore ntukugitambira st. Bad blood nakunyiga wacireba. Naza kuba nanyiga. Imabana mwetore mukuru musafu. ekikuru nyenda sente Tuleta kayaya. Tutambure. namazima ekikuru nyenda ki Sente. Mr. Right Zo. banzo bija Abdulaif tinko ndo musiru tukije kurumba sente No nande tesendangu mtubiza. kandi umutumbi nyenda gudya musiru Deka njindi. leta ki Deka njindi tesente sahe. roko jende mbwa kare education ndijo konkana ne kuba successful ni ncheka kasa neza ko Karungi Karungi Ma! abashuma bandinjira umuhanda ntabwo umumotoka z'umunyashanga umubarangiramo akakumwiyamo no kumanya ngo ubundi yarwara yagumu muto mu motoka mureba utamenya ngo n'abashuma babantegera gakora uza kumukwataho abandi barugo musubiza kujya bakwaye banta hasi baza kunshara maraka ubu nawagabwa narwuse batacha kunta kisamu ngambe nanga kadi namba ya banka check number banasigaza yenambe mu kujumarayi okumbona yayisha yatero makasari Arabi. ubumuzo Sigamwito mcheche. kandi shwabura muyafa no kwiruka bibayo nafire kuromuzo gwazanyamba nafire Ashua mreta. Umuzo mwene mwemere umuzo jokoze muzo muriya uriya harimo imineke ashunguye namureta yanyambananya naja namubuza nensiko nusokubi yashobora rebe zibute okubamunyagira hisibirishe na nyina bafa bisheto bakamunyaga hikibirache bakamubinga bakenda no kumwita namujyana gwe no bunyine bintu byanjira kwaro wanje wanyambiye goturi Kwa mwani. Takutie chorugama. Nuko bizu watunga nabire. Ona mazima no manyisa ngo cyo kintu cy'akanze. Watanduwa kanga wakanje. Kuko tatambira mu kwete cyo. rero kwara abaruhanga tura no Kare. kwara abari ruhango turaho ori kuyamba abantu ugunuwe ruhanga wanje Kachafutambire. shate ejambiye babantira amaraki urono tekereza ngo ruhanga yanaza kujikwata Kukatika chafutambira gwencho tagire cyo wacereza kikagumiza. Mwana yakino kireta amandi. amazima kurugero ko mwana yanyamba mwene ndeba kundi mazima Kukati mami nk'ekino kireta no matwine banywani bitu babagiga bahembi bahibona nibijampa. Nk'ekino wagira ngo wacereta mpa gumaho niki. naguma Mwamecho Tari yakata kurugoka mahasente yari yo kugenda akagenda. Ni mama mengu naza namazima. kuguma Kanchize na yayangambire ngo utayino wabo bishento bakamubingo mu kibanja kishe Mwamire bishena nyina kamugambire, ati naza kuguma Mwamire abe kamugambire, aza yaza ati naza kugira abana babiri manye
karungi n'umwishyi manyanki hatogumpa hayangambira buri bamweta bya ruhanga niwe yoza kuguma ngira abana babi wagagotinera mwana wo mwojo ryahonoye pa mamere kankugambire deba sente tuzine nuko korero jangu yakuyamba kunkanye mangu yamba hanga nkeki kintu kikakuyamba kwara yakuyamba sente tuzine musasure sente akwato muhanda tayi ngo shino gira kware atine babu yinije kutunga batine babo ni musira babo ahabwenji bamuguriri ahabwenji yabuzirwa babo yaje kukapo yindi nkeki mwamisasure kintu kirgaha mpa nyishtinza kwikizana nacu sente tuzine kisashure kigende Chanagu matura haciyu omchiyungi ubwo mwana kugira ko kuyanyamba ebintu biryaha nibyanje nkabikora n'imikono nanye niko nabire ndi hata nijaguma narara hindi jaguma narira hindi jaguma nashitamani nituza kumurondera aho umuryango gumana tumutera mo farasi naguma nararamo dera abantu bamushanga Dero si murenzi yanje izatahe muntu naza kuguma hanimwe aguma yagabuga yanyambire babatanyisire echo kitaha bwawe wanoza kushemererwa bakuretere shanduke mu murambo gwa byese kare yakuyamba n'umuhe sente agenda esente n'amagara g'umuntu kiri kukire kiriri kore wakisima kine shumba una masi kongo kutegekwa okushwebwa no kushwebwa mukazi no mukazi icyo kintu cyane kitakubasa kuturampa kongo muri musakari yakisaramu niza kuguma ahubwo byo natukabiraga Ejo bosi na Twitter. Bosi na Twitter. Nizowambye jale mangeni. Ngeno ruhanga waje. Yo nashobe ko nyowe. Bad blood. Zo. Muslimi. Mutamaja. Nyenda sente. Zedje. Nyenda sente. Nyenda sente life. Yo nakita. Nakita. Nyenda sente tena kubuzo kwito muntu. Bad blood. Zo. Sobor. Mukama wanje mission watsindikaho sete zarema. Sete zarema. Bosi twari tushaba kutusase. Ubwo mwaka ko umwanya gwe. Ubwo mwaze kanye Umwanya gwe. Raif. Tuenda sete. Iso ni aremo. Nakatema nakateka. Kakuru musoka akatini. Musasire. Utamwita musasire. Tukija kora chikuno. Ati bosi. Ade turakore. Twagenda Yo wazobe ngo no mugiga. nagenda nazo muhanda nabyamama. Akashaka rwo moto kakizire ku nkwata. Aba barugayo kubiza kumukwata. Bakora amajyani. Haruga ikisigazo bacyanishaki. Uba kituraganye. Cyaki no busani cyo cyatwiruza. Nicyo cyaturemeza. Noma ya ditu atujizanege munonga. Paka yagisigo mu motoka. Datuji yeti nani ndeba. Mwemerera. Twasubire mtwe basa gukora sente. Ubwo mwaza mwanya gwe. Zari. Twakuhindura mutwakurunda ba. Uriyo magaka mwanya go bosi yagamba uriyo magaka mwanya go yaba. Ogwa kukura. Bosi. Chance ntu yuni ndi tunyutiremo. Amchita kusubire mtwe yaba. Akantu nakitaraje. Emito y'abantu irahi. Kariro kugurete tukuguze. Wanomanya umuntu ari yari kubasa Ako cha misoni cha sente cyaremo. Kati mtuyenda ki?
twenda sente zarema tenaza kusiga kumwe tugire mba tuze kurunda site zarema ati tukoreje boss yona ni interessant abo kuba nindeba mission izi tukuzaho zone nozebembeza abantu batine muramwa mana boss mana kachapizo ekutantema kandi boss ato maje vite wani Teo watujize ngo byensa innocent byensa innocent konkuru sigazi ni rwa turemesa tikuma ayirwani niruruga kandi rwabaresa mwagenda muri abantu banga muri abantu banga hiyo nuwe nyoni mumanya niwe Yes yaje ndo motoka Yes yaje ndo motoka nyono ba Yes ni waje ndo motoka Munam tine kimwareta Evyo byo kuja ngo yaryo tine kibikunyamba Mwacenga Katurinde tindi